indabeni yabhala angangani amalungelo akho. Ngazi umthetho lo uthini ihlangana kwenu bomma ababili abalotshelwe nguye ubaba oyedwa lo? Yinto odlulekiyo le? Yinto okucalene nayo empilweni yakho na? Khona isazi imithetho. Baba uVusi uJoe wakwaThombeni uzokuphendula yonke imibuzo yenu. Asithome kule assumption leyo ukuthi ithe lokho nabaqeda ukulobola naqeda ukusayina incwadi yamalobolo kwagidingwa wathiwa hayi sokubuya senze okhunye mara nje awasesithethe nakhamba nakuhlala nonke lapha. Ni regarded njengabantu abachadileyo ngokwesintu ngoba nisithatha njengabantu abachadileyo asalini ukuthi kube nenkambiso yeni ikhamba ikhetho lenu enilithetheko sikadezo. So manje ke walisa umaloya wakhamba waya komunye nakhona wafika walobola kamara ungenzi okufana nalokho mara nakhibe nakhona ukulobola lokho kuphela inkambiso yabo yokuthi uthathe ngokwesintu nawo loya uba umthatho kodwa awube umthatho semthethweni. Manje ke ukuphendula umbuzo wakho kusheshe ukuthi ilungelo lakamalo ngelokuthi yena ungumfazi othethweko engumfazi onamalungelo lokuthi lokho indoda yakhe nayibhubha angakhamba ayoyizilela angakhamba ayoclaima lokho afuna ukuclaima. Kutsho ukuthi lo umma wesibili lo nanje vele sithi ukuthi akakavikeleki. Umma lo simthatha njenge ukuthi uyintombi uhlelisene nobaba akasilutho lapha akasumfazi umtchado owenzekileyo ngulo wokuthoma lo. Unomuntu othe mina ngiyababiza kosongwana nabe sihlola naliphepha ngibatshele ngithi umtchado uphelile. Njengomma ngiyakhona mina ukuthi kube ngimi osukumako okhamba afike ekhotho ngithi mina noChikwana sipalelene. Iye unalo ilungelo ukuthi asume wakhe azikhambela azile ekhotho ukuthi awa mina noMasombuka loya into yethu ngathi ayisayibereka ayisekho so ngiba isehlukanisa. Enye into izinto zalo baba lo ngezakhe yedwa esilanga sisemagameni akhe zizokuya ebantwaneni bakhe namkha ebantwaneni bekhabo ngoba akakachati noma lo. Isivumelwano somasihlalisana akusumtshado ekosele bahlole phasi ukuthi mina ngithenge ifurniture eso ngoba into ekhona esiyazi kwesikhathi sanje ukuthi nakune fattenset ebese kuyalala isokwaneli abantu bekhaba esokwaneli wazofika bathi umntwana wethu bekabereka uthenge yonke into la siyayifuna izinto zomntwana bakho ukuthi kube njani ke yena umbereko wakho bokubhadala umasipala kuphela into zonke ezilayini zithengwe ngudade lo beyahlalisana naye la ukosela babe namakhobi habitation agreement amagcotha ayazenza into njengale. Umntwana mncane for ukuthi angaba ku letter of authority kosele kube nomuntu ongamjamela umali angakhona ukuthi akhambe ay master of high court ayo apply uthi apply because of ujamele umntwana wakamufi lo. And then imaster of high court izokuchecha ukuthi iye singakuphi incwadi le kodwa sizokufuna into ekuthiwa ibond of security ngoba sithembi mhlambe istate lekhe sithi about 2 million bazofuna ukuthi akhamba ebhanka ayo apply la for ibond of security afumane mhlambe 2 million or more ayokubambisa ngayo kwa master of high court imali leya ithi mase iphumile then kulanga cancela khona ibond of security why kose kube nebond of security akusuyo yokubenefita la so angeke bamthemba ukuthi nakathola imali le uzoyiberegisa to the benefit yomntwana lo. So benzela ukuthi nangathola imali le ayidla bakhona ukuclaima kule bond of security yo replace le mali le ezabe iclaimile yomntwana. Abantu abangena emtchadweni ngokuya ngokwesintu na i-customary law nakhibe abakangena emtchadweni ngokuya ngokwesintu into le yakusumtchado. So into ekhona lapho kosela icala umalo ukuthi ukhuluma ngokuthi lo wesibili uvunulisiwe lo ukuthoma lapha abakhambile bakulobola kuphela. So nakhibe isisintu sesindebele sisaziwo sonke la malobolo kuphela kusho ukuthi uchadiwe uchadwe lo wesibili ngoba uvunulisiwe uchadwe ngokwesintu sesindebele ukuthi kuvuna lo wesibili kuvuna lo wesibili nasithi customary marriage. Nakhibe ngesikhabo ukulobola lokho kusho ukuthi ungumtchado iye kuba umtchado lowo nakhibe isikhabo umuntu lo wesibili lo akusabe umtchado semthethweni ngoba ukhona already existayo. So zichikwa nicala ngecase necase ukuthi kuhle isikhenu nekambiso yekhenu ijame njani case per case akuna uniform ukuthi anakwenziwe so kwamahlango nakwamaluleke kose kwenziwe so namkha kwenziwa so kusho ukuthi bachadile abantu umhlobo omunye nomunye unesiko labo ebawulandelayo. Umbuzo ukuthi bangabuya na bazothwenya laba iye bona bangabuya bazomthwenya ngani ngoba zanke kwalandeliwa umthetho ngokwahlukaniswa kwepahla yekamufi. Into engenziwa ke nje nababuya kwabathi bazomthwenya bangathi okay nina nibili beninendlu yenu nayithengisa zanke abantwana bafumana ishare nayidla yenu ishare ninodwa so anikwazi ukuthi ningafika nizoclaima nokho against la kodwa nayo le izofuna ukuthi kube negcotha involved phakathi. Umhajo othandwako enarheni iKwekwezi FM ukhanya